Ba hostele ya Mansfield ba tshoganyeditswe ke metsi a merwalela mo bosigong ba la botlhano. Furniture ya karetsang di-television le ditsidifatsi di sentswe ke metsi. Baagi ba utlwisitswe botlhoko ke tshenyo e diragetseng. Kuvele kwangena ngathi nje ngena umfula. Ngaleso sikhathi nginengane la ngaphakatheni nginencane khona nena 2 weeks efike nje. Tokololo ya komiti ya meyara e maleba le tsa bonno Mlungisi Mabaso a re batlile go bolotsa dipatlisiso malebana le sebakwa sa merwalela kwa hosteleng. There is a construction of the bridge and there is a dam that they have tampered with, so that dam started flowing towards the hostel, so they have dug a trench which is diverting the water now to flow the opposite direction, and we are hoping and praying that that trench assist us so that the amount of water that was flowing towards the hostel then will be eliminated. Khabagare ba ditirelo tsa tshoganyetso tsa Johannesburg ba re ba malala laotswe. Seno ke morago ga gore ba ditirelo tsa maemo a bosa ba rebole tsibuso ya legato la borataro malebana le kgonagalo ya dipula tse di maatla mo tikologong ya Gauteng. Most of our residents in our low-lying areas, they are actually residing along river streams. If you look at areas like Kliptown in Soweto, they've got a river stream, Klip Valley. You look at Alexander, they've got the Jackskey, which is cutting right across areas like Sweta. So our message to say that they need to avoid crossing these river streams because they might be stuck, while they're trying to cross there. Baagi ba hostele ya Mansfield ba simolotse go phepafatsa go latela dipula tseno tsa merwalela tse di solofetsweng go tswelela mo letsatsing la Sontaga. Offense Stimo, SABC News, Mansfield Hostel kwa Soweto.